Durante los primeros meses del año, la provincia de Ourense ha sido escenario de 79 eventos culturales programados por el Xacobeo en 31 concellos, de los que 28 corresponden a programación propia y 51 a patrocinios. Música, arte y teatro para todos los gustos y para todas las edades. E isto é unha boa proba do compromiso da Xunta coa provincia de Ourense, do seu apoio firme ás rutas xacobeas e, en definitiva, do respaldo que se ofrece desde o Goberno galego ao camiño da Ruta da Plata. Quero recalcar o importante esforzo realizado para que todos os galegos e galegas se sintan protagonistas do Xacobeo e para incrementar, se cabe, os atractivos que as diferentes rutas xacobeas ofrecen a peregrinos e turistas. Ate o momento, Xacobeo trouxo a esta provincia propostas e contidos de calidade encaminhadas a satisfacer as demandas de todos os públicos, independentemente da idade ou acceso á cultura. O criterio xeral pódese dicir que foi o de expor iniciativas que unasen as novas tendencias coa tradición, buscando a conexión sempre coa cultura local. Entre los actos pendientes que tendrán Ourense como escenario está la Semana Áurea de Novela Histórica, que se celebrará del 10 al 17 de octubre, y para los más pequeños llegará O Fillo do Trono, que se desarrollará en colegios de toda la provincia. El ciclo Espazos Sonoros recorrerá 9 concellos ourensanos con una programación en la que se combina la música con el patrimonio arquitectónico.